Dena marigaga makareso ki pa. Akareso ki sampai dale halea na pung Allah Ta'ala. Tapi nekia ari ngeraki. Upana nakareso toe na to maringeramori pung Allah Ta'ala maka iya je pung Allah Ta'ala malinga di sini ngagalakan insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Untum khairan ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar tu'minuna billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Ya ayuhan nas, ya ayuhal muslimun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sini surah-surah nanya tomato malabikan ke hadir upak mana paha idi khususnya yang kita marilan nama sigita iya subuhe nasabak magai nasabak nigi tahu tuda cinampak marengkalinga apalanna pade kotomasam pajasunna wek kasisap burakaan na tomato malabikan ke hadir. Nania tudat tacinampa iye degagalena hadiata walaupun mati ki aga hadiata naring ipung Allah Ta'ala iya naritu digulungkan mati syahid tomato malabikan ke hadir. Nasaba upan nang katau mati nulu nania torimelo menghadiri yang namanya majelis ilmu. Fadafadanna iye subuhe yakin dan pasti namo mateki termasuk digolongkan orang sahid tomato melebihkan ke hadir. Nania ada keistimewaanna ini angkai mana tudat cidampa dek gagalenna banna papole at dampanganna pungalla Ta'ala lori di manang ia angkai maringkalinga pada fadanna ia subuh itu mata melebihkan ke hadir. Jadi aja tercapai apalanna keistimewaanna tudangi cinampa apalagi subuh nayako subuh dek gagalena yang menjadi saksi adalah malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasabak magai nasabak ukwe munro baraka itu mata melebihkan ke hadir. Nah nigi tahu mati kaki sampaja subunna na nonro cidampak marengkalinga nariko angka pengajian ukku tumasigie yakin dan pasti nonno ibaraka ukku turupa tawe nania nasabari na ibarakaki ke keluargana nasabab baraka sampaja subunna nania tudan na cinampak marengkalinga atau mata melebihkan ke hadir. Narimakuan naro mamagi-magi sampai jasubuta atudat ngengeta iye napapole baraka nanca jilalang asala mangata rilino lebih pa ri asarimun rinna fung Allah Ta'ala mati insyaallah. Nania salawa nania mapas salama lori Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasabak makri fung Allah Ta'ala kuntum khairan ummatin ukhrijat linnas pada afari ngeraku tu lori padamu rupa tahu. Nania na iya na pigo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai Islam terbesar sampai Islam tersabar pada fadanna letu makuku itu mata melebihkan ke hadir. Narimakuan naro sebagai ari ngerat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sarekom menginang kakituri masalawat tomo-tomo lebihkan ke hadir. Nasabak magai ia melo yakatai barakakna salawae.
Sarekwam mengi nasabari, naya nasabari to para salabak mana rilino, lebih pari asaribun rinna fung Allah Ta'ala. Minimal Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya mau aku miki tambah salawat Ibrahimiyah, ibetuangan na Ibrahim, tatambay wasalamun ala Ibrahim. Minimal iya roto-moto malabikan ke hadir. Sini surah-surah na niya to-moto malabikan ke hadir. Iya mo melo ya peringarang iya subuhe makada iya roe di tolinoe atika moki tuo nania atu ngeta iye sarekwam mengiturin iye lori pungal Allah Ta'ala sarekwam mengimak baraka itu moto malabikan ke hadir. Nasabak magay aga je tujuat taturi lebo na iye tanay to moto malabikan ke hadir. Iya rojolo perlu aga tujuat taturi lebo na iye tanay na niya aga gunata na pancaji pungal Allah Ta'ala. Iya rojolo natabatasi dia agak musting ketujuan atau moto malabikan ke hadir. Dia gagalen na gunata na niya tujuat na pancaji pungal Allah Ta'ala saganinna. Wa ma halaktul jinna wal insa illa liya'budu. Dia pancaji sininna sewa-sewae. Jinge na niya rupa tawe sangadina aga pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul kan aga intinna melomi nasuro pungal Allah Ta'ala. Pigo ipasuranna nini riwi papisangkanna. Ya miro intina to malabikan ke hadir. Na niya di ayat lain. Maka ni pungal Allah Ta'ala. Ia madari na lapapisimpudal itaw eh. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haytsu la yahtasib. Aga betuangan na yero. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, persoalan hidupmu, persoalan duniamu aja aja mau serai pungal Allah Ta'ala melengi solusi, tapi kuncinya aga melomogo bertakwa kepada Allah. Aga je yasa bertakwa mi tahu ki nan niya yakini maka dah ia malenga papenyamang, ia malenga dalle, ia malenga sininna kadikmatange dek gagalenna banna pungal Allah Ta'ala. Gangkana nalengi nyama papedale pungal Allah Ta'ala. Sarekwa mangyaga mi tauki. Gangkana aga ipigo isinin na pasuran na pungal Allah Ta'ala. Nania puncaknya la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Betul kan naga la ilaha illallah. Pak de mana ni sinin naga gay. Ia menipak di bola pungal Allah Ta'ala mana menito moto malabikan ke hadir. Nasabak magay. Nasabak iya romelo icapai ia naritu nabaca nange ayat terakhir nange pagupu kedua. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fad'uli fi ibadi wadahuli jannah. Ya ayyatuhan nafsu mutmainnah. Hai jiwa yang tenang. Hai jiwa yang lapang. Pekuniasa jiwa yang lapang. Pekuniasa jiwa yang tenang. Iya sih kan nih. Jiwa yang tenang. Jiwa yang lapang. Ia naritu mapasandre ripungal Allah Ta'ala. Walaupun tetap berusaha dan berdoa atau malabihkan ke hadir. Pada fadana aga. Magi je maku kui pa inang kagempah. Nasabak de gagalin na ang yakin dan pasti ang kami tahu tak salah ko tu. Wadi jadi ang kataw tak sidi tak salah na ciumanan na tahu. Walaupun nanti pada saat matinya dipisahkan, maka itu masalah itu madeci itu mau malabihkan ke hadir. Magi nang kaangin, magi nang kalongsor. Perlu kita de gagalin na karena kerusakan di bumi adalah manusia itu sendiri tuh mau melebihkan ke hadir. Termasuk ini di dalam kelalaian. Syukuru kidi artinya secara luas deh. Syukuru kidi yuk nama sige. Alhamdulillah. Tapi surat-surat tak megalak dah surat-surat tak napa galiali Pak Golo. Napa galiali Pak Golo. Gangka naga
nalupai mas sampaja subuh. Bahkan cakaru ni nalupai ni sampaja duhana to matau malabikan ke hari. Bahkan napalaba i sampaja tagabaninna sampaja tahajudna gara-gara aga, gara-gara golo. Ya tagi menonton Pak Golo deh. Silahkan. Dia nama rigaga menonton. Yang penting aja nero nasabari. Nama bela pamasena pung Allah Ta'ala lori di tomo-tomo malabikan ke hadir. Nasaba itantangi sampaja subuh tomo-tomo malabikan ke hadir. Narima kuana nurupak lisu kanange makadah. Ajamu tamagiga turi lebo na tanay. Musti ang kamana dalik na tahu itu mata malabikan ke hadir. Tapi aga kuncinya ia naritu bertakwalah kepada Allah. Nasabah magai, nasabah inti daripada takwa adalah rasa ihsan. Pekwe na wedding CCTV na pung Allah Ta'ala maka na torinita kike. Ia ko CCTV na Alfamar. Wadde jaji ko tumang kacuk buno ko esena. Yar tembok na din nanita ki. Tapi CCTV na pung Allah Ta'ala kenro ki monro musti nita ki tomo-tomo malabikan ke hadir. Dia gagal lepat na tomo-tomo malabikan ke hadir. Kaya na iya rupa rasa ihsan. Maka dinita kaje pung Allah Ta'ala. Walaupun kita tidak melihatnya, tapi nekia isa maka danita ki pung Allah Ta'ala tomo-tomo malabikan ke hadir. Akhirnya ia persoalan hidup tak tenan nih. Nah iya nanangi irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, jiwa yang tenang. Kaya jiwa yang tenang nisang. Toh, nisang. Itu jiwa yang tenang nisang. Pada padanna. Tahun nisan na maka da iya rolino onroa cinampa. Nisa maka dalino iya tu onroang onroa cinampa. Tapi nekia risesena to esesa dena pake untuk mancajilalang mulai asalamakan iya lino. Lebih peri asari munri na pung Allah Ta'ala mati. Tapi nekia risesena jiwa yang tenang. Jiwa yang bahagia nisang maka da iya lino onroang lepat-lepangat cinampa onroang. Makibu amalak dece gangkan aga napake si tongat-tongan sebab nisang. Maka da musti je isalai iye nenia sininna angkai itigo rilino iye jatogi dece togi musti angka pertanggungjawaban na materi asari monri na fung Allah Ta'ala tomo-tomo malabikan ke hadir. Jadi aja dia gagal lepat na tomo-tomo malabikan ke hadir. Dia gagal lepat na tomo-tomo malabikan ke hadir. Narima kuana naro iya yelino pae tonroi lalu mapigo deci tomo-tomo malabikan ke hadir. Salah sidina wadi jaji di termasuk ni oka golongan ni nasaba angkata kehadirat iye roasi masih di samping angka ki maringkalinga tomo-tomo malabikan ke hadir. Gangkana na wadi icape iye irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Nisa tau nisang dena marigaga makareso ki pak. Akareso ki sampai dale halelak na pung Allah Ta'ala. Tapi nekia ari ngeraki. Upana nakareso toe na to maringeramuri pung Allah Ta'ala maka iya je pung Allah Ta'ala malinga di singa ngagalakan insyaallah. Pada na pak megalak da taubat ta. Termasuk je idi. Termasuk idi manang. Magiyak kada kigan na taubat ta pak. Madari ban ni tauwe. Pada na pak galungi. Sabagi apa pasai. Sabagiang dito ni mana tapi dito gagok we. Ban ni te pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. De panasalay galunna. De panasalay baluk-baluk na. Nasaba de na pahangi. Maka dani ka je tumalik kudale. Niga bawa kudale tomo-tomo malabikan ke hadir. Iya idi berusaha mi pekwe ipakangka. Nasaba meloki berusaha pada fadanna baluk-baluk. Pada fadanna niga maliki je sitongan nagalung. Obeki mak bicara sitongan pung Allah Ta'ala. Tapi niga pakangkai walaupun dengan usaha tomo-tomo malabikan ke hadir. Tapi hakikatna pung Allah Ta'ala maliki tomo-tomo malabikan ke hadir. Gangkana naleki adi singang agalakan. Tapi nekia taubat tae pak namu batte deje. Nasabak magai. Turye mi robang uku pikiran na makrah. Galuku magalak ka. Sehat ka.
Dero nisangi makada nagatti mi pungal Allah Ta'ala wattamu mumpat di wattang. De nagaga. Bayangkan di bawah kutu mapat di wattam di bawah. Ya to na tu pare malili-lili de nagaga. Maliki-liki ngije. Dero na pahangi makada pungal Allah Ta'ala maliki kita sidi agaga. Aja na wattangi isi bawan na papat diri pungal Allah Ta'ala de na wat di deta borok-borok pak. Nalangga mi banan re nebadi pat di. Dia kan aku apa? Jadi aja dia na wat diki makada jadi nor nangi lisuki makada. Ni sisena tahu mata pak risesena tahu mapahange insyaallah dia na paja maringerra ripungan Allah Ta'ala makada. Iya je. Yang kan naga pak. Iya risesena tahu mata pak ripungan Allah Ta'ala nan niya yakin ripungan Allah Ta'ala. Napalannya mana siriatin dari alena. Ia termasuk pak. Palannya manang itu siriati elori. Palannya manang. Ia komendre idalek na tahu pak akadaki alhamdulillah. Aga si baca pak komendre idalek na tahu. Selain daripada alhamdulillah. Wala tasiru wasiratun wisra uhara. Aja panai baca ya komuni serai. Yang dalana tewita komuni serai. Padahal ibaca ya gagae menre dalek na te wala tasiru wasiratun wisra uhara. Betul kan na epuang aja tababani kasih badalek na tahu. Alhamdulillah. Dalek halala toga dalek masalah toga tanyana urusata. Yang jelasnya aja ji musiriati tahu Dalek halala toga de toga persoalan nomor 10 itu. Menre tu dalek apa? Agi baca. Wala tasiru wasiratun wisra uhra. Puang aja lalu na babani ka ye papi dalik ku he. Aja na babani ka. Ana mega to na babani ang kagalun na takkalupa ni. Gangka na mega pangali takkalupa ni. Mendre ija batangi biasa ang kataw takkalupa ni. Maga je Firaun. Pede matandre jabatan na gangka naga. Alina na masang ipuang alina. Maga je Qarun. Gangka na aga tapasogi. Akhirnya aga takkalupay to mataw malapikang kihadir. Takkalupay. Ya makanya aku pada ki Nabi Sulaiman. Yalingi sogireng. Pene pene matandre tapat na to mataw malapikang kihadir. Ya makanya. Nasabak magay puncak yang tertinggi dari rezeki Allah adalah tepat to mataw malapikang kihadir. Betul kan aga takwa to mataw malapikang kihadir. Yan na to gaga chotanre. Namu maga sogi mo tapi ko gaga tappa alamas siya itu. Ita ni Qarun. Namu maga sogi mamu maga tanre na pangka mo ko gaga tappa mo alamas siya itu. Walaupun memang ukulino tapi asarimun rin na pungal Allah Ta'ala din nagailologang. Ita ni Firaun. Ita ni Firaun. Artinya banyak contoh-contoh yang lain tomo-tomo malabikang kihadir. Banyak kisah-kisah tomo-tomo malabikang kihadir. Tapi ini kia. Maga Abdurrahman bin Auf. Tahu makanya tepat nah. Mapasandre ripungan Allah Ta'ala. Akhirnya agak jauh ni sogi. Jauh ni sogi. Tapi agak toripa sogi ripungan Allah Ta'ala. Onro iya ya barakakinna Abdurrahman bin Auf. Namo jambam mate. Tapang kasih dalena. Biasa tingkalinga tu riwayat. Angka tau memang baluk galung. Koi di okwe istilah galung. Artinya pada saat itu tanah ke rumah. Nasang, Abdurrahman, padahal dia nang karena nama rigaga na kasi Abdurrahman ope. Memang ni bawa turi miloro di pungal Allah Ta'ala. Nasabapure na po nabita makada ya Rasulullah. Dena memang na iya turi mapasandre di pungal Allah Ta'ala turi ma pigo de cenge. Dena me pigo bisnis Mari pak. Ibarakah ki Abdurrahman bin Auf sisan naga angkat to memang balutana. Nah kada coba-coba gare lo ko Abdurrahman bin Auf. Akhirnya agak loyo ko Abdurrahman bin Auf. Nasapa nasa ini angkedangi kapak ko masigi. Lattu yo ko masigi nasakir nasako ko tilaw WCW. Magi ko lala WCW. Nasaba de nawat di mate tawe. Maka de biro pa balu Abdurrahman bin Auf angka ji aga melo ibalu siko hargane. Nasaba de nawat di mate ki nania mapasawe nasa nasang okay di pale. Namo kue iko na baraka kita pungal tala namo kue senalito dali ite magi nange masu Abdurrahman bin Auf en kita we na sa ipuran na sa inali Abdurrahman bin Auf
Ya Abdurrahman bin Auf ini sangi. Angkai tema kada Abdurrahman bin Auf iko gere melia mako pasar nasa. Dia bisa nia nasa pura ki gere karo nasa nasam coco di naku kiala WC benolia sata to jadi make jadi mi bawa pak nyalisia sugira pak agiro pak dasar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu pak aja muta magiga pak. Yang jelas naga pigo iba pasuran na pungal latalina wa mayata naleki solusi pak. Termasuk aga ciri orang yang bertakwa. Tiga na pak termasuk aga masam pajang. Nah ini biasa kalimat ya na biasa na puha da tahu papasimpu dali wa may yattaqillaha yaj'allahu mahrajan wa yarzuqhu min haytsu la yahtasib. Maji ya ustaz na baci ai turima dodo maraka-raka mo pa. Adaku cocok ni makanja saya ke malakang tapi isang ipahang itu agak masuk naya maka deni gini gitu bertakwa ya lengi jalan solusi. Cocok ni mau ke malakas tapi maga dina sampajang. Dia nami masih dekat. Iya mana na betuangan na lawa-lawa itu mau malabikan ke hadir. Termasuk ini pak, lumayan nih ciri orang yang baik. Ya kumiki na pasagina ngapungal latala aga pak sampajang. Kamugi wijat tamas sampaja. Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum ahlikum nar. Jagai alemu dan nia keluargamu puli afirana kay. Na itu dia pasang-pasangan sampaja. Na sabab magi sampajang mengang Pak Gonci na sini na deceng itu mau malabikan ke hadir. Jadi Pak Gonci na itu sini na decengi. Dan dia kega Pak Gonci na dale ya naritu sidakah. Ewangi sidakah Pak. Ewangi sidakah nigi tahu magala mas sidakah insyaallah. Termasuk aja na ba je ular ramalapa pasuki impak dan sedekah. Iya kong katalolongan na mita pasui loki kantor kuah. Ya kung kamasage na makaday melo kajiya aja na barra malah persoalan sedekah aja na barra malang. Ini persoalan sedekah iya me angkai mega nalolongan nali dali pungalatala. Ya mau aku persoalan iya naritu sakat memang ular ramal api. Tapi ku persoalan sedekah impat tak ya ku megi talolongan dali meki makaday lobani aku kantor deh Pak. Minimal kantorku pancar jang umpama ku tau rapang itu mau tau malabikan kaya ku dapat Pak. Paku amika patama ke dali kuning pungal latala. Insyaallah Pak. Ya komiki na masagenanga pungal latala aja tamagiga. Iya narituaga. Tewangi sidakka to mataw malabikan ke hadir. Tewangi sidakka. Insyaallah na Pak baraka itu pungal latala sidakata gangka naga. Iya nanangi wa mayatakillah. Tanpa disadari Pak. Ya ku Pak balu-balu kiji aja tam insyaallah nangka narengi pungal latala dali to mataw malabikan ke hadir. Angka Pak yakin dan pasti itu tomo malabikan kiar. Di samping buka ki usaha, di samping nangi aja talupai sampajatan, aja talupai sidak kata, waktu si bawa salawat. Salawat ki Pak, salawat ki Bu. Insyaallah na barakah ki na timpakan i pamasina pungal latalan sabak barakah na salawat itu tomo malabikan ki hadir. Pek carana marepa kapating kalinga bahkan menre ni wita ku Facebook. Nigi tau Pak mas salawat sebelum subuh mas sampaja subuh. Nigi tahu angke kumasigi yari oku bulanan tapa moto na tapaya nala sara masalawa wek kasiratu na niya pura si masam paja subuh na napadena de okui masigi wek kasiratu yakin dan pasti 30 hajatna ikabulkan ripungan la ta'ala rilino 70 hajatna akan dikabulkan di akhirat nanti insyaallah tomo malabikan ki hadir. Agero barakat na salawat itu tomo malabikan ki hadir. Minimal aga Pak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Masa Pak melo ki nakala olo-kolo na pungal la ta'ala. Masa melo ki nakala agesan ne labay masalawat. Masa miki nakala iro Pak masalawat. Iya Pak itu labay palik maturi masalawat rin nabita. Magi ng kacani nasaba baraka salawat na itu taungi. Nasaba ang kasi di kisafa iro nabita tuda-tudang isibawa ali. Gangkan na ang kero tanya tu bawa palik Nabi Sulaiman misangi aga nasa si kada-kada binatang namo nabita ni sato. Gangkan na ang kero labay sidape na nabita turi mangi-mangi. Maka day nabita ali misamo gaje iro labay ro. Akada make nakada nolli ki angka gago ko maka kanjay. Na sama koro yana yara suruh na pungan sa iya untuk tolo yoke na bitta.
Akhirnya agak ringkas riwayat gangkan na iya kue nangi yang katungan niya gagaye makal na nani nandre na lepay na bita nandre na bita akhirnya agak nakarawa. Ayan na tuyasa cani. Angke magi nang kacani na sabari iya tu hasilit na salawat na taungi. Yari gila bay. Nasaba makre manita ye. Hey laba magi na wat di papole ko cani makue. Na bisa makre itu manrewe hanya daun-daun, sari daun. Nakada ya Rasulullah. Setiap manre kak sarifati daun. Setiap manre kak daun. Deu paja masalah lori di Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Gangka na aga, iya na tu nasabari nang kacani tomo-tomo malabikang kehadir. Itu. Apalagi komelo kipa insya Allah malay itu aga sanay. Cani untuk kebugaran tubuh, kesehatan minimal aga pa. Iya komoto ki, cek dek bapak je talepa. Ala kipa je yari ko tanya apa je macak bu ya ko mak batu talai minimal tandre si batu. Ya ko pura yero na peminu ki cani insyaallah wa dijaji terima galak-galak nyawa ki tomo-tomo malabikang ke hadir khususnya di aronewe insyaallah. Terima galak-galak nyawa ki itu tomo-tomo malabikang ke hadir. Makotoro ini makunre. Na sabak mage agi-agi je pura tu nak kamalakan nabita musti mai galak dak kegunaan na itu tomo-tomo malabikang ke hadir. Tapi agi-agi na laran nabita yakin dan pasti megangi secara kasar na jana ku tu tomo-tomo malabikang ke hadir. Sini surah-surah na niya tomo-tomo malabikang ke hadir. Jadi lisu ka nangi pa makre ya komelo kina baraka ki to tungot tapung Allah taala aja moji tamagiga tuo pa tomo-tomo malabikang ke hadir. Minimal aga bertakwa kepada Allah. Peku carana pigau ni sampajan. Nania asidak kaki. Nania as-salawaki. Nania tega pipa. Sebelum kita mencari teman, angka jolo pak teman yang perlu dijadikan teman. Sebelum kita cari sahabat pak, bu, angka perlu ialah sahabat jolo sebelum ada sahabat tomo-tomo malabikang ke hadir. Sebelum ada pendamping hidup tak, angka jolo perlu yakatani untuk mendampingi hidup kita pak. Nah sabak magai iya gagai denang kana nagasanne maperingeram mi lori decenge tori dece mi bawan na jalokan inan niya tori maperingerra lori decenge kega na yero pak kega na yero bu adalah Al-Qur'anul Karim ya pak jadikan Al-Qur'an itu sebagai sahabat, jadikan Al-Qur'an sebagai hobi tak. Dari sekian banyaknya hobi, jadikan Al-Quran sebagai hobi tak. Minimal agak turi timpai. Minimal agak ya kemalakang itu mau malabikang kiada. Nah sabak magai ilalan na diga betongan na peringerangi mi lori masalai na niya turi na jaloka mi lori deceng itu mau malabikang kiada. Jadikan teman, jadikan sahabat, jadikan pendamping ini sebelum adanya teman to mau malabikang kiada. Nah sabak magai ya ko rupa tahu yale sebagai teman. Ya kona si dia gaga pak wadi kena na tinggalkan tapi Al-Quran dia na mungkin tomo-tomo malabikang ke hadir. Bakari asri mundrin na pungal Allah Ta'ala dia na mungkin tomo-tomo malabikang ke hadir. Ya ko taman dunia istilahna ini wadi jaji secara hubungan hablu minan nasnya ya kung ke masalah wadi jaji dia tinggalkan kita tapi neki Al-Quran pak dia tomo-tomo malabikang ke hadir. Jadi aga pak termasuk ciri orang bertakwa termasuk turinakatan ni masai akurang itu mau malabikang ki hari. Nale petunjuk salikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin. Gangkan ada dia na ragu dalam hidup. Dia tidak ragu dalam hidup to mau malabikang ki hari. Peku carana termasuk orang itu yang tidak ragu dalam hidup. Mendre dalik na tahu li suka nangi dia nama siriati. Ya mirobani sama kre mana mendapat di mendre dalik na tahu mak nasabak mak keresoy, nasabak mak jame tahu. Oh ya alhamdulillah. Gangkana aga midik mak kereso tu mendre tu dalita alhamdulillah tomo-tomo malabikang ki hade. Nah wat ding epekku nah wat ding kita saling mendorong dalam kebaikan tomo-tomo malabikang ki hade. Keganero termasuk dalam Al-Qur'an. Keganero termasuk orang yang bertakwa tomo-tomo malabikang ki hade. Sini surah-surah nenek tomo-tomo malabikang ki hadir. Aya nakapa wala dapat siringarang ia subuh. Membagi-magi papuli DC lori di manang terkhusus ia toma bicarai. Lebih dan kurangnya mau dimaafkan. Intin apa?
aja mau tamalak dak magigat tu rilik bona tawana tanaye na sabab itu papenya ma pape dale musti ang kalori idi disampi tumu pirino pasti namo mati tahu yang katu dale na to malabikan ki hade ke gani rupa termasuk yang nenangi bertakwalah kepada Allah. Bertakwa kepada Allah meliputi yang dari itu mas sampajang tahu magalak mas sedekah nania nakatan ni masa saya kurangi sebagai petunjuk hidupnya. Insyaallah ia kulub de antara siage ikan na surah pungal taala ia ku minimal ia tatungangi insyaallah masa gini atau tunggal linota insyaallah bahagia keluarga ta insyaallah ia rupa masalah dalit takarirta insyaallah najameng ipungal taala gangkana ia katuiki bedijaji salama kirilino lebih-lebih pa riasari mundrina fungal taala mati insyaallah. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.